sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Adtoy manen to'y pagayam yo, Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tiintay luktan ken ikkanbiag, ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan nga ana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Mabainak kuma amang ipadrama, ngem patsek apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti padak nga ina adumdumngeg ita. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Napudnoakan ka na. Promise, no kaya't mo agasawatan. Anya? Bakit di nakakatawa itimba ha, ana? Ay sus, nabartekan sa amatan Marco. Sa anak ka na barte ka na. Pudno tayo bagbaga. Kaya't ka kami asawaan. Apay, di nakadigayan, nagbaring asawa. Ay na, bartek mo lang ang dayta Marco. Tinasaya at agawit kan. Tani, di mo samatan ka ba ilan ti uminom? Ay, sana ka na barte ko na kumain. Amok ti bagbagak. No kaya't mo, subliakin itong bigat. Iti kasta, makapagsarita tayo tinasaya. Sika talaga Marco. Di nakman pagluloko na kasta. Inton kwan? Mamati ak kadagit ang ibagbagam. Mamati ka ngamin at budno man nga ayatan nga. Nagasaganak, nagbalbaling para kang ka, ara. Oy, friend! Oh, apay friend. Makapag-uy ka naman, wagas. Kaslada na pati nga ibagam anya dayta friend. Panagkunakit talaga seryoso ni Marco ken ka, friend. Anya? Si Kamit Gladys. Apay ay aday di manen Marco tinalagip mo. Jak matket malagip no jak nakita itaya simrek dito'y bar. Ni, anya ti kayat masawan, friend? Adda ni Marco di tarwar. Inbilin na nga ron ti panang ibagak ken ka. Anya? Wala. Agawaan ti ag-make-up dita. Tarumwarkan. Tani, urayan na ka ni Marco ijerwar. Imbagam kumaa, ta iso ti umunag dito Di na nga rod kayat. Kitayam kit di ti cellphone mo at tiks nakakanomet. Adda nga agpaiso text na. O, makitam. Alarumwarkan ta di ket matagtakan nga gururay di tao. Haklonam kit din Tapno may isimpamet tin tibiyag mo, friend. Anya? Kasing kariken ka, nagsubliak. Tapno pa nagkakapudno amin nga imbagak idirabi, ana. Marco. Ay ayatan ka. Kat numanugot ka, iyawid ka. Di ka mandanagan ti kalay saka. Agyaman nak, Marco. Ang panagkunak kasan asyak ti babae apanakan ka. Ti kayat ko asawan. Sa anak ama ikari itinasinaw apanagayat mo. Amo matiklase ti trabaho, saan ka di? Ana,
Awan parikot iti day ta kanya. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga klunggan ka nga uray anya pa iti naglablabasan. Kasta ti kinapudnukin ka. Sayang lang day ta panagayat. Nukas kanyak ti maasawa, Marco. Amangan no agbabawi kan to kalpasan ti panagkalaysata. Saan? Yak to pulos agbabawi, ana. Pangasim. Palubusan na kumaamangayat gan ka. Ikarit. Likligak amin na bisyok. Nulakid ti umanugot ka apay kalay sa kanyak. Marco, Pangasim, ana. Di na kumamat pahayan. Agawid ta ni Jabalay. Ikarit. Itad ko amin na kasapulam. Basta pumanaw ka ni ti para pagtrabtrabawam. Agpalpaliw ta atwa. Para itinapinpinta sa masakbayan ta. Gantibuklan tanto a pamilya. Mama, iso ni Ana, nobyak. Ana, iso ni Mama. naimbag nga oras yun, ma'am. Agmano Kasya na ka ti Diyos, iha. Ala, agtugaw kayo. Naimbag man, tanaan loko'y nakamatlaang ni Marco nga umay agpasyar dito'y balay, iha. Wan nga rod, ma'am. Pumilit mat ngamin. Iso nga imanugot akon, Di nakmat ngamin sardangan ti anak yo. Kasta ka di. Mama, kahit ko pagsaritahan tayo kumanti pa nagsimpami kini Ana. Marco. No siya klamay sa. Awan parikot iti dayta, iho. Ang urayan tayo pa yan ni Papam. Paawit matkit di siguro day jayan. Sige, Mama. Kahit kumat ngaminan nga isimpati biyag ko. Iso nga nasesehat siguro na agkalay sa kamin kini Ana iti kabiitan a panawen. Kayat ko tiyag trabaho, Marco. Anya? Kayat ko tiyag trabaho ko na. Apay kailangan agtrabaho ka. Kahit kumpleto matinti mausar iti balay. Awanan tinas ka nagatangam. Sa bali lang tamot ang dabukod ko ang kwarta. Nakababain mat akadag iti dadakkel mo. No ultimo igatang ko iti make-up ko kat itad na. Ana, awan parikot iti day takadakwada. Bayan, tas siyak to ti mangiba ka katakwada. Ay saanan? Nakababain. Basta agtrabaho at. Saanin ko nakmat. Siya akong ti mangita diti kwarta ka sa pulang. Basta agtalinagad ka lang diti balay. No dinak palubusan nga trabaho. Dinak nga rudlapdan kadagiti kayat ko nga aramidan. Oh, nakabalas ka mat. Bakit? Sa din ti papa na. Adda sarakak at taong Marco. Asino? Kuwan. Basta, sigod abarkada. Kagap-gapo na iji abroad. Adda ka no itid na apasalubong ko. Iso ngagsarak kami. Kasta ka di? Uwan. Anya oras kang tungay nga gawid. Ni, jak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid kon adagos ti damdamagam. Ha? Di ka kadimadanagan tagawid ak nga agawid, Marco. Iso na lang tadyak amuno anyan to nga oras. Gatsi ka nga rod na bakit? Agtext kang tulat na nga rod ha? Wan, danag mon aya. Agawid ak nga agawid. Apaman amalpas kami nga agsarak itigayam ko. Agurit ka. Agurit ka. Pagtugawin ng may matait ka. Ay, wanan niya. Pasensya ka na. Kailiw ka nga minunay ka na. Wan, maawatan ka. Ngum di ka kumaagpailuyos itirignam. Laglagi pam nga adnata dito'y bar. Awan ta iti hotel anya. Sa bagay mo, Tete. Sigang tubang amin.
Ito, mati kaya't mo pag sinarakan ta. Imbes yung itisikot ko, makapag masulo ka. Ay, kat agin ng tapay ang satan tumapan ikan. Agin joy tapay ikan. Wan mo kiti Impag man na pinalubusan na katasawang. Kinapod nun, ha? Di na amo nga adnaak ita dito eh. Imbagak lang nga dasarakak agayam ko. Kasta. Kunaklakid din no santan nga kita. Amom ka di, agasta unay nga iliw ko kain ka. Oh, come on. Nagadumat ababae dita na talaga akayat mo. Saan ka di, Edgar? Dahil takit nga roti parikor. Kamin talaga si kalaan ti perbiro ka. Si kalaan ti kayat ko ang magparagsak kanya. O ala, uminom tangaludan nga uminom. Tapno makaadot. Ayaw mo na. Ay, cheers! Cheers! Nini. Apa yun bakit? Anya tumagos pa sama kang ga? Ay, jak man mo. Itay pa'y ang maditirik na. Nasakit ti rusok ko. Kan kaslang ulawak. Anya? Ay, jak maawatan ti marikrik na Marco. At tinasehat, kuyugan ka lang iti doktor. Iti kasta, mamuantan mo niya dahi ta amarikrik nam. No kasta, pudno ti atap ko amasikog ni Ana, iho. Wan mama, aldan to na anak mi. Aldan to na po ko yung mama. Wan nga ron, iho. Ay kat ibagam iti asawa am taaywanan na ti inawan na. Wan mama, napagsaritaan min dahi ta banak. Nasaya at matgarod no kasta. Ibagam laan, no anya dagiti masapulyo. Nang runa itata masikugan ti asawam. Iti kasta, amumimet no anya dagiti rumbang agatagan mi kan ni papam. Panag ko nakatawanan mama. Ipapayo madami na masapul mi. Kan may sa, kumpleto tayo maditi balay. Wan matkit di Bayan nyo, tatamagag to ta asawak mama. Ang mga ano daman ang agpaiso dagiti masapul na adyak mo. Ay, baturog kan balongwan. Nanang? Adda ka mo't gaya mon barok. Nangan ka katen. No saan pa'y agdiretso kalatan ni Jay kusina. Adda makan ijay. Malamdamag to na mga nanang. Ni Ana, sa dino tayo na. Awan, barok. Rimwarmot itay nalpas kami anangal daw. Aging gaita di pa'y simangpet. Ni, sa dino ngay kano tinapanan na nga. Di namot imbag ano sa dino ti papanan na, barok. Kasta ka di. Ala, iyagyo pa ilang nga ron ni si Drake. Sigurado na panog kayo na nagawaw eh. Saan mat, barok? Okay, aklaang. Ngin kakit manganan. Sublatom to inton madamdama tagawid akmatan. Sigurado nga urayan na ko ni tatangyo. Oh, ato yung ti-order mo nga arak, Jud. Da ito'y matipulutan. Wow! Sexy! Este, yummy! Oh, ala, agtugaw ka matan dito'y abay ko, Ana. Danggayan nak nga uminom, tapno makaaduta. Siyempre, Jud. Makapaawis at talaga tibang lumana. Amom, kailiw ka una yan. Itatalaang manan nga kita. Lakit di taita ka na ang matmanan nga umay dito'y pwesto. Wan nga rod, makumi-kumak nga men iti trabaho. Sa nabali, tada ka mo dito Iwak simpay lang ti trabaho. Aginong takit di, Jud. Wana, aginom ta nga aginom, tapno makaaduta. Kalpasan na, rumwarta. Okay, cheers! Cheers!
Sa di no tinagap pa man. Parbaho na na. Ang ko, Marco. Ni, nabartag ka ba eh? San mat? Nakainuma. Laan. Sa di no kami na tinagap ka po ha. Sa dino kumapay. Iti sigod anak ka po. Iti bar ni Madam Seni. Unay ka magtanana. Kunak man no nagbalbaliw kan. Kunak man no inidjamon day tang aramid mo. Ah? Anya nagbalbalo ngay magbagamat, Marco? Ana, nagkalaysatan. Agasawatan. At ang anak ta. Ang maging gayta. Subsublya ng pailaang day dya lugar. Papay, asino ayat di mo mapanawan ijay? Ay, Marco. Ba't na nga gasawatan? Nga maon karba nga mamanglapad kanya iti kahit kong aramidan. Nawatama. Anya. Rumuarak no kayat ko ti rumar. Aginumak no kayat ko ti aginom. Asawa ka lang, Marco. Asawa ka lang. Iso di nakpakibibiyangan. Nawatam, ha? Anya. Malalala. Ang lisi kay tiddanan ko. Kaya't konti ginana. Lisi! Pag-order ka pa eh, tinuman ta. Lani. Di ka matalagan. Ato ti kordak nila eh. Ag-order ka la. Siyak, timagam mo. Jackson kabalan ti uminom, Marco. Adun tinainom ta. Nabartag akon. Mala, no di mo kaya Diyos tong arulan. Rumor talangan, Lani. Ha? Sa dino ti papananta, Marco? Mapantag hotel. Anya? Gapo ka dita makilalaki ti asawam? Agbabae ka matan, kasta? Saan ba't nga itigas na, Lani? Nabayag mo nga araramidan ta tigas tayo. Saan ka di? Ah? Oh, come on. Amo ka, kaya't mo lang tiyagibalas, Marco. Sige. Pagbigyan ka, tapno di mo mat ko na. Asano? Sumurot ka matlang kaniyak. Inton madamdama. Ana. Of course. Kano akpayaya nagkadkad iti awis mo, Norman. Ayos. Yagpat man nga rudan. Nukasta lang. Oray siya kumata. Bullseye. Uminom tapay, Norman. Di ka kadiagganat. Ngamin, sol-solo na kita, Rabi. Anya. Nagmayatan nga nukasta. Bagagara na katlang rod amang tagikwamanan kan ka. Cheers! Cheers! At uyan dagiti groceries a ginatang ko para kada kayo, iho. Hindi naman mama. Ibagam to ka ni Ana, ta isunti makaamu amang isimpa kada gitoy. No ada kurang, ibagayo laeng, itikasta magatang may kani papayo. Wen ma. Apay kasta tilangam, iho. Apay, napuyat ka kadimanan. Naglalabasit ba't dagiti matam? Ha? Ay, kuha mama. Wen nga ron mama. Awan gayam. Ang mga nodokor tayo dita. Ikandak man. At ang aming katangak. Itaman pa'y dumawat ka. Apay, na-delay ka di manan ti sweldo yo? Awan ang trabaho, mama. Naikatakon. Kat?
Awan ka din ti planom nga agsapul manan iti trabahom. Agsapulak to, mama. Agam saan pa yung ita. Ala na, iti jukit din daw dawatag. Nagkalas sa nabiyag. Dahil nakaliti ko ng anagbalbaliw, ha, Marco? Tagiwat mo. Di ka natagani. Amang ano, damakanggakin ka. Ay, sus! Awan mo, Marco. Talaga nga adik ka. Tagiwat mo ko lang man rin. Ni. Oh my kagitin. Tangkayan na. Amok mo talaga. Kahit mo tayo ito eh. Hello, Tatang. Pasensya kayo no itakla ang amasumbatan ti awag yo. Kakitkitak ti cellphone ko. Umay kayo kumadagos kini Marco dito'y ospital anak kao. Ospital ko na yo, Tatang. Apay, asino tino-ospital? Ni si Drake. Anya? Dinong party mo taor. Abayatan ti panagay ayam na. Itigit ti kalsada itay agsapa. Anya? Kumusta ti anak ko, Tatang? Kumusta ti kasasaad na? Madamatamtamingin dagiti doktor anak kao. O sige, taumayak di ta itamot laan. Urayan dak di tan, Tatang. Basol mo ti amin, ana. Basol mo! Ha? Di nakpabasulan, Marco. Sikat ti aking basol. Saan asyak? Sika! Basol mo! Imbes ngamin nga aywanam kumadyanak ta. Saan? Tadda kamat itipar amakitib tibal itagduduma alalaki! Sika! Sa dino kumatiayan mo, ha? Sa dino! No talaga kamatlaan kuma. Di sika kuman tinangaw awir iti anak ta. Sika ti ina! Iso alumpang nalaing ngarod kuma. Asika ti mga awil! Unay kayo matan. Huston day tapa nagsubsubang nyo. Agawa nyo kit diti agrubo at tamapantayo ni Diyo ospital. Agsarita kayon to itinasayaat. Inton bumaawan ti ungat tiyo. Anya nga taya ti rumbang nga aramiden tayo. Tapno ang balbali umatendag iti anak tayo abalayan. Ay, wan nga rod abalayan. Mababain kami ipaikit din kinilakay. Gapu iti kasjay ngar aramidan ti anak mi. Numuna kat isupay met ti babae. Awan met dengdenggen na. Wan nga rod. Kunakno agnakamdan. Gapu iti pan nakadisgrasya ni Cedric. Agam awan latamat. Ay, abalayan. Di dakat agyaman, tanasaya at tibiyagda. Saan dan amasapul nga agtrabaho, gaputa itadmimat nga rod amin dagiti kasapulan da. Day takot nga rod abalayan. Ang umbay kasaritak tumanan di anak mi, bareng dumngagmatan. Ang no saan pa'y laeng, jaklamon abalayan. O sige, takasarita min tumamot ni Marco abalayan. Kat sapay ko ma, tadenggan damatan ti maibaga, sakbay amala daw ti amin. Maudin da ito'y apan nakisaritak kada kayo adwa. No talaga adidak paylaang ipangag. Nasaysaya at siguro no pumanaw kayon dito'y balay. Mama, Jakon maanusan ti ugali yo adwa. Nang runa iti kanayon a panagap-apayo. Imbis nga agyaman kayo, ta ipapaay mi amin na kasapulan yo. Saan mat? Taabuswan niyo mat ti kinaanos mi kada kayo. Mama. Sikamat, ana. Mama. Imbis nga agtalinaed ka dito'y balay amang aywan iti anak mo. Saan? Takanayon ka matarumwar. Kat inton agawid ka. Rabiin. Nabartag ka pa'y. Kasta ayamat ti aramid ti may sa apagwadan nga inakan asawa iti may sa pagtaengan, ha? Mama. Tama ti kanahin kung ibagakin ko, mama. Agam iyalang-alang naman.
Diyak ano pa kibibiyangan. Gaputa asawa na klaang. Kat awan karba nga kamang lapad kan ko na. Iti anyaman akayat ng haramitan. May sakamat, Marco. Ha? Kunak man no kunam ang nagbalbaliw kan. Kunak man no kunam nga inidyamon dagiti bisyom. Saan mat tanakarkaro pa'y ngam iti sigod? Kasano? Kat kastamat gayam ter aramidan ta asawak mama. Banawan sang patan naklatan diti balay. Di nasaysaya atin. Asubyanak dagiti bisyok tapno patas. Saan arason dayta, Marco? No talaga ang nasaya at mati panunot mo. Di mo aramidan ti agibalas. Mama, Kas na kunakon. Maudin daytoy apan nakisaritak kada kayo. No awan pa'y laang makitak a pagbalbaliwan nyo. Nakalokat ti ruwangan ti balay. Kat nawaya kayo a pumanaw. Pumanaw kayo nga awan pulos itugot yo no di kawes yo laang asuot yo. anya. Nalawag mo't siguro tinangag yo. No oras apimanaw kayo. Makaammo kayo matan iti biyag yo. Agbirok kayo matan para iti bukbukod yo. Miss F, gapu iti nalaos abain ko pinmanawak iti balay da katugangak. Nagawidak iti balay mi, ngam kaskas di nga inungong tandak matlaang dagiti dadakkel ko. Gapu iti sakit tinakam ko, nagtalawak kat nagsubliak iti bar asigod a nagtrabahwak. Pagyamanak latta, gapu ta saan matunay a napakaruan ti anak mi iti pan nakaaksidente na. Iti agdama kat adda ita iti puder dagiti dadakkel ko ti anak mi kani Marco. Pasaray sarungkaran met ti katugangak iti balay, kastameten ti amana. Jak ammo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon mi nga agasawa. Kasla pa nagriknak ngamin kat narugitak a klase ti babae, iso akasla jak kabailan ti makidan na kani Marco. Mababainak kadagiti na ikamangak, iso akinay kayat kon ti pinmanaw iti balayda. Aging galaangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Ana. Ken ka pagayam, Ana. Among pagayam ko, awan mo't ti makitak aparikot iti asawam, nang runa kadagiti na ikamangam. Sigun dito'y surat mo, nasisingpet kan man nakaawat damet. Di ka kumamasaksak-tanwan, angam panagkunakat sika ti ayan ti parikot. Inawat kan inkalay sana ka ni Marco, kat panagkunak di na aramidan ti kasta no saan naka nga ay-ayaten. Apay, di ka kadi makontento iti biyag nga ititet ti pamilya na ken ka? Nagpintas ti biyag yo. Agasam man ta maipaay amin akasapulan yo. Manmano ti kasta pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, makimisa ka. Kasaritam ti Diyos. Ibagam amin kenkwana dagiti marikriknam. Agpakawan ka kenkwana iti kasta ket malag-anan ti riknam. Saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko? Agbalbaliw kan ket subliam ti asawam ken ti anak mo. Alakastan pagayam, Ana, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalapas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.